au monde spirituel, ye ilitumika na karesir. Derrière ya ile mariage yake, pako kitu kilisimama shirika. Il ne va pas s'enrichir seulement parce que wanawina, mais derrière ile richesse yake, pako spiritualité fulani yeye. Maombi yenye iko nyuma yake, kila mtu mwenye alifaulu mu Biblia ni mtu wa maombi. Personne n'a réussi dans la Bible kama hakuomba. Eli alikuwa mwanaume wa maombi. Moise mwanaume wa maombi. Hakuna mwenye alitawala mwenye hakuomba. Wewe yenye uko natafuta kwamba vinafichwa kwenye maombi. Kama utazarau maombi, maana kuna proklame kuzarauliwa. Zarau maombi, uzarauliki. Hatuacha maombi. Quelque soit grandeur Mungu atatupeleka kama hatutachaka ku. Malaika tangu Mungu angenipatia eglise ya 50,000 membres, maombi itawakia kanjo nguvu yao. Les hommes de Dieu qui ont réussi, bakina Leopold Mutombo anakuambia il a 32 ans analalaka chaque vendredi chini. Mais ukiangalia eglise yeiko na 4 balcons tena, mais anakuambia toute sa vie anapasa chaque vendredi analalaka mkanisa. Quand tu vois ce monsieur ici, ya ministère yake isimame ni maombi. Tango mama wenye watashindwa, c'est parce que hawakuwa kama mama ya maombi. Bunyumba zitaanguka, c'est parce que hawakuwa kama mama ya maombi. Wewe uliza verse atakwambia alipotezaka bunyumba, lakini mwingine akasove bunyumba yake kwa maombi. Parce que utakumbuka saa Esther anamwetablir kama malkia mnyumba ya mfalme. Esther akabakia mwa ile bunyumba, me bakamupatia 30 jours. Hata onaka ako bwana. Après mariage wanakutenga na bwanako pendant 30 jours. Esther akakomprendre ile roho iliharibisha mwenzetu bunyumba. Njo yena ni amvutena mimi. Esther akasema kama mwenzetu akomba, mie ndaomba bunyumba wangu itasimama. Acha nikwambie, ukipata garçon, usiwazeke ule garçon na kaji yako. Yule ya kwamba pako dada mwenye aliacha akakupenda. Sasa tangu au yechoni ulifanyaka na acha ule mwenzako, na wewe atakuacha. Na ukijua faiblesse ilifanyaka anaacha ule, watapiganaka na Mungu anakupatia neema ya kutawala ule mtu. Amen. Maombi ni njia moja tu yenye Mungu anatureservele amo réussite. Badala ya kuomba, badala ya kufunga, badala ya kutafuta, lakini tunashindwa kuendelea sasa. Watu wameomba sana, pako watu wametoa sana, pako watu wamefanya masakrifisi zote. Sasa tunahitaji waendelee mu maisha, vitu haviendelee.